سلام بیننده های گرامی، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه نوبتی مهاجرت بی خطر است و با شما هستم سید احسان جلالیان. و بیننده های گرامی، این نوبت نیز ما به استودیو دعوت کردیم مبارا و زهرا، کارمند تشکیلات جمعیتی فمیده و اینچنین اسرار ضیاءالدین، کارمند مسئول ریاست مبارزه با جنایات متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خوش آمدند به استودیوی ما. بیننده های گرامی، در اول چون دیگر برنامه ها ما یک قصه را میشنویم و همینطور بعد از شنیدن این قصه اطراف همین قصه صحبت انجام میدهیم که چند نکته های خیلی مهم از پایمال شدن حقوق های مهاجران است. مرحمت. سلام، من علیدین از یک دهه دوردستی کوهستانی بالجوان هستم. 29 سالم. شکر خدا پدر مادر زن و فرزند دارم. همه خرد و کلام میدونن که زندگی کردن در شرایط قشلاق خیلی وزبین است. ما مردم دهات خراجات بسیار داریم. فقط برای گرم کردن خانه‌مون در فصل زمستان با 3-4 هزار سومونی کمر میخریم. غیر این خوردن و پوشیدن توی معرکه خلاصه یک جهان مشکلات داریم که برای همش پول در کاره. لیکن جای کاری درست یافتن در این زمانه خیلی مشکل است. اگر کاری هم معاشی میگرفته در زندگی نمیرسه. همین سبب چشم امید به روسیه بسته ایم و هر سال به خاطر دریافت رزق روزی برای خودمون و اهل عائله‌مون به این کشور مردکاری میرویم. این سال قطار دیگر مردهای دهه‌مان من هم 3 سال باز به روسیه مردکاری میروم. راستی 2 سال اول کارم بد نبود. دشوار هم باشدم در خانقاه روسیه طاقت کرده کار میکردم و با کیسه های پر به خانه برگشته کم کم شرایط زندگیمون بهتر میکردیم. ولی این سال ما رو در روسیه خیلی که روسا میگویند کیدت کردن. چند ماه غلام باری کار کردیم و یک تیم پول ندادن. اگر روسا کیدت میکردن این قدر علم نمیکرد. لیکن شخصی که ما فریب داد تاجیک خودمون بود. 6 ماه کار فرموده و در آخر مزد مهنت مون نداد. پولی که با عرق جبین کار کرده بودیم، خون جگر که کار کرده بودیم، پول مون نداده، ناامید مون کرد. باور کنید در نیم سالی که در روسیه بودیم چنان عذابی کشیدیم که بگه پی فهمونده نمیشود. شخصی که ما فریب داد دوست از ولایت ختلان بود. با یک دوستی من آشنایی داشت. زن زده واهمه کرد که یک بریگاد کلان شده بیه در اینجا کار بسیارای پولی سوز کار میکنه، میره بعد زندگی تان خوب میکنه. خلاصه قید تعریفش در باور کردیم، لیکن فریفته شدیم. پول خرج کرده و گو مال مون فروختد، بلیتی فوری خریدیم و با روسیه پرواز کردیم. با امیدی که پولی کلان کار میکنیم، لیکن با جای پولی کلان فقط رنج عذاب کشیدیم. در آنجا من جورای نزدیکم و باز چند کسی دیگر یک بریگاد شده با مردکاری رفته بودیم. لیکن همون فریب کردن، نه تنها ما. با جای روسیه با پولی کلان برگشتن قرضدار شده آمدیم. در بریگادمون 20 نفر بود. همراه همون بچه ها از دهه بودن. همون در یک آیت دهه بودیم. یک جویا کلان شده بودیم، نم نمک خورده بودیم. یا دیگه ایمون رو میشناختیم و میخواستیم زندگیمون رو بهتر کنیم. لیکن خیلی که گفتم بود دادیم فریب افتادیم. در امروز در ساختمان کار میکردیم. کار ساختمان بسیار وزبینه، مخصوصا در شرایط روسیه. هوا 40 درجه خنک بود. لیکن از هر تو شما در خود کلوی سیمنت غوطیده سیمنت میکشاندیم، خیش میچیدیم، دیوال اندازه میکردیم. خلاصه جان کنده مهنت وزنین میکردیم.
که درآمد بیشتر، درآمد بسیارتر کار کنیم. با پدر و مادر، زن و فرزندان پول روی کنیم تا که عذاب نکشن. لیکن هر ماه یک بهانه گفته پول ما نمیدادن. کاری ساختمان هم خیلی که ایروی ابیان پول کار میکنی، یعنی همین حجم کاری که با انجام میرسانی همون قم مبلغ میتیان تا ایروی مسئولیت پیشکی ما باید هر کداممان 250-300 هزار روبل روسی کار میکردیم، لیکن 1 روبل روسی هم ندادن مونا. مبلغ عمومی کاری کردگی ما 2,700,000 روبل روسی زیاد بود. ما قریب 3 میلیون روبل کتیکیدت کردن. از سوی فیرما با ما خوراک گرم میدادن، لیکن خوابگاه نداشتیم. اولا دامو استرویکه جای کار ما خواه میرفتیم، لیکن بعد از سبب خنوکی زیاد چند نفر منکسر شده ما خونه کوارتیره گرفتیم، اجاره گرفتیم. از دیگه طوری که بچه های شناس قرض گرفته پول ارنده میدادیم تا که صاحب خونه ما در بیرون نکنه، در خنوکی زندگی نکنه. بجای درسی پول کلان کار کردن 6 ماه دراز رنج و عذاب کشیدیم. بازم همه این دارم گرده به قرض غوتیدیم. اولها ما فریب میکردن میگفتن پول 1 هفته بعد 2 هفته بعد میشود، لیکن بعدتر باید بهانه دیگه افتادن گفتن که تا کاری ما قبول نشدگی است و سردار شرکت معقول نکرده است. ما ترسوندنیش دادم و میگفتن که شکر کنه که کارفرما مبلغی اون مسئولی که بهوده صرف کردین طلب نکرده است، نباشد روزتون سیاه میشی. مگر نمیدونه که همین محصولاتی که شما صرف کرده چند میلیون روبل میشود و غیره و ها کذا. ماه اول با کجا مراجعت کردم ما نمیدونستیم. من اختارش میترسیدیم که با خودمون اگناگور کده ایرسی دپارتات نکنن. بعد به مسئولیت موجی توجیک که رنگ ما همخوری مشکلات که روبرو شدگی بود روی حل شد، با ما پیشنهاد کرد. با ما گفت که به مقامات داخلدار تاجیکستان شکایت کردن لازم. ما عریضه ما رو پیشنهاد کردیم، قبول کردن. برای بازگشتمان به وطن یاری دادن و برای رعایت حق زحمتمان از نوع ما به مقامات سعودی اورنبورگ عریضه پیشنهاد نمودند. این زمان مسئله شکایت ما آموخته استند و امید داریم که با یاری مقامات داخلدار تاجیکستان پولی با عرق جبین کار کرده ما دست فریبگران برای قانونی گرفته و برای که ما همچون غلام استفاده بردن و جوابگری میکشند. با شخصانی که به مهاجرت رفتنیان مصلحت میتیم که رنگ ما ساده و زود باور نباشند. پیش ایانی که به مهاجرت میروند اول سنجن فهمن انیخ کنن که شخصی که باید دعوت کرده است کیه چیکاره در اساس قانون کار میکنه یا که نه، عموما اون قدم شد دونسته گذارده تو که در فریب نافته. ما بودو اگر هم خیلی فریب در افتاد در روسیه تا که حق زحمت ندادن، حتما به نمایندگان گوناگون تاجیکستان در روسیه مراجعت کنه. خود رو در آن مملکت بیگانه به متقا و به کس تنها به حقوق حس نکنند. دولت تاجیکستان در کجایی که نباشند از شهروندش همیشه پشتیبانی میکنه و حق آنها رو رعایت میدهد. واقعا هم این یک قصه مؤثر بود و باری اول نیست که به همین حالت شهروندان ما گرفتار میشوند در روسیه و فریب میخورند و در همین مورد قانونگذاری ها چی جزایی را تطبیق میکنند نسبت نفرانی که فریب میکنند و اینچنین مبلغ مهاجران را نمیدهند. مرحمت اسرار زیادی فکر میکنند که شما پاسخ میگید. مرحمت در حقیقت طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه در آنجا جوابگاری جنایتی اودیسو پیش بینی شدگی است. در خونه ما باشد موافق طلبات ماده 335 علاوه 2 تشکیل غیرقانونی مهاجرت یعنی پرونده جنایتی آغاز میگردد. جوابگاری جنایتیش مثال از 500 نشانده تا 1000 نشان دهنده جریمه تطبیق کرده می شود. یعنی که بگیم در
хумон ин чиз ҷиноят эътироф мешавад. ман илова кардани ҳастам ки барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ албатта пеш аз ҳама худи муроҷиати шаҳрванд вобаста ба маҳкумотҳои қудратӣ бояд бо ариза муроҷиат намояд ва дар рафти тафтишот бояд ки тасдиқ намояд бо ваҷҳҳои асоснок, яъне ки ё бо сабтҳои видеоӣ ё нишондоди шоҳидон ё дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда вобаста ба ҳамин ҳолате ки он кас гирифтор шуданд. Дар ҳолати тасдиқ шудани манамин ҳолатҳо парвандаи ҷиноятӣ бозам бақувваттар мешавад ва бо моддаҳои дахлдори кодекси ҷиноятӣ банду баст карда мешавад. Дуруст банду баст. бибинед дар ҳамин маврид агар уно пешниҳод накунанд далелҳоашона аз рӯи ҳамин шикояте ки манон дар васоити ахбори умма рафта истодааст, хуб аз рӯи ҳамин мешавад ки чораҷӯӣ кард. албатта мешавад дар ҳолате ки агар парвандаи ҷиноятӣ оғозам нашавад, онҳо ба тариқи суд бо аризаи даъвогӣ вобаста ба эътироф намудани басташуда эътироф намудани шартномаи шифоӣ ва рӯёндани манамун маблағҳои музди меҳнат ва зарарҳои маънавӣ ба суд муроҷиат карда метавонад. ташаккур. ва ҳамин нафаре ки ин нафарона фиреб кардааст ду шаҳрвандӣ дорад, ҳам шаҳрвандии тоҷикистона ва ҳам шаҳрвандии русияра. хуб дар баъзан мавридҳо мегӯянд ки бояд ба мақомоти русия муроҷиат кунанд, вале дар ҳамин ҳолат мешавад ки ба мақомоти тоҷикистон муроҷиат кунанд. асрор ризоиддин, тибқи талаботи мо дар 15 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ки онҳо метавонанд ки дар мақомоти ҷумҳурии тоҷикистон бо ариза муроҷиат намоянд нисбати шахси гунаҳгор ки гарчанде ки дар Федератсияи Россия ҳам ҷиноят соҳир шуда бошад, мисол гунаҳгорам шаҳрвандии тоҷикистона дорад, ҷабрдорам шаҳрвандии тоҷикистона дорад. агар ҳамин кирдор дар хориҷи кишвар, яъне давлати дуюм ин ҷиноят эътироф шавад, ҳатман ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон кашида мешавад шахси гунаҳгор. хуб дар ҳамин маврид ҳамкории шумо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи русия чӣ гуна аст? Чун дар баъзан маврид мегӯянд ки на бояд дар унҷа дида баромада шавад, аммо ин нафар омад ба тоҷикистон, шояд ки дигарбора ин нафарон рафта наметавонанд, яъне депортатсия шуда. хеле кози ман қайд кардам, метавонанд ки дар Федератсияи Россия ин имконияти мисол рафтан дуюмбора дар ҷо муроҷиат кардан ки надоранд. ба ҳамин хотир ози ман моддаи 15 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон мисол овардам ки тибқи талаботи ҳамон модда метавонанд дар ҷумҳурии тоҷикистон нисбати ҳамон шахс ки шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистона дорад ва Федератсияи Россия мисол дар ин ҷо муроҷиат кунанд, нисбати кирдораи вай мисол дида баромада мешавад, дар сурати мавҷуд будани алматои таркиби ҷиноятӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот. шумо илова доред фикр? бале, ҳамзамон инчунин мақомотҳои қудратӣ дар асоси конвенсияи расондани ёрии ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ бо парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ ва ҷиноятӣ ки дар 7 октябри соли 2002 дар шаҳри Кишинев байни давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба имзо расонида шуда буд, бо дар асоси ҳамин конвенсия сару кор доранд. ҳамзамон мақомотҳои қудратӣ инчунин шартномаҳои дутарафа байни мақомотҳои қудратӣ ҳам давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои Федератсияи Россия доранд ки дар асоси манамин шартномаҳои дутарафа ва конвенсия муносибатҳои ҳуқуқия ба анҷом мерасонанд. ташаккур мекунам. ино маблағе ки нагирифтан хеле зиёд аст, ҳудуди 3 миллион аст ва хуб имконияти гирифтанашон чӣ гуна аст ва тартибаш чӣ гуна аст агар хуб ба мақомот муроҷиат кардан? бибинед, агар дар сурате ки муроҷиат мекунанд, оиди ҳодиса мисол нисбати шахс парвандаи ҷиноятӣ оғоз мешавад, инҷа муфаттиш ихелгирем дар доираи ваколаташ ҳал вазифа дорад ки барои барқарор кардани зарари ба ҷабрда расонида шуда чораҳо андешад. ина мисол дар таҷрибаи корӣ ки мо дар фаъолияти корӣ мисол дастгир мекунем, мавод пешниҳод мекунем, парвандаи ҷиноятӣ оғоз мешавад. бисёри ҳаминҳо дар рафти тафтишот зарор барқарор мекунанд. як қисми дигараш мисол дар рафти баррасии суд баъзе шахсе ки хай барқарор кардан наметавонад ё кардани ҳам нест, мисол дар оҷа бо тараққи хусусӣ аз ҷониби суд дида баромада мешавад. инсон ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ мебошад ва онро давлат эътироф, риоя ва ҳифз мекунад. дар асоси моддаи 21 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ҷабридаро қонун ҳифз менамояд.
давлат ҳифзи судӣ ва ҷуброни зарарро ба ҷабрдида кафолат додааст. дар асоси ин талаботҳо ҷабрдида дар рафти тафтишоти пешакӣ ба тариқи пешниҳоди аризаи даъвогӣ дар парвандаи ҷиноятӣ метавонад аризаи даъвогӣ вобаста ба рӯёндани зарарҳои моддӣ ва маънавӣ ариза пешниҳод намояд, яъне ки дар доираи парвандаи ҷиноятӣ ин амалро ба анҷом расонда метавонад ва инчунин метавонад ки баъд аз баровардани ҳукм ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукм инчунин метавонад ба тариқи аризаи даъвогӣ ба суд оиди рӯёндани зарари моддӣ ва маънавӣ аз ҷиноят расонидашуда метавонад муроҷиат намояд. зиёддин, шумо дар боло як нуктаи хеле муҳимеро зикр кардед ки вобаста ба баргардондани маблағшон. дар ҳамин гуна ҳолатҳо дар баъзан мавридҳо баҳс мешавад ки хуб вақте ҷонибе ки хуб ба ҳамин ҳолат мерасонад муҳоҷиронро маблағашонро бармегардонад, зарар хуб баргардонда мешавад, вале дар идома чораҷӯӣ намешавад. яъне ҳолати мебинед ки ғайриқонунӣ рафтор кардан аст, вале бо баргардондани ҳамун зарарҳо хуб чораи қонунӣ дида намешавад. хуб дар ҳамин ҳолат чӣ гуна аст манамин парванда? баргардонани маблағи пулӣ мисоли маънои шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карданро надорад. пас аз ин мисол дар рафт тафтишот бошад, тафтишот ба охир расад, парвандаи ҷиноятӣ ба суд ирсол карда мешавад. ин аз ҷониби суд нисбати шахси гунаҳгор ҳатман ҷазо дода мешавад. мисол гуфтем ки ҷазои ҳам ҷарима татбиқ шуда, ҳам корҳои ислоҳӣ татбиқ шудагия дар кодекси ҷиноятӣ ҳатман нисбатиш ҷазо татбиқ карда мешавад. шумо илова доред фикр мекунед? лекин манун пардохти маблағи зарар дар рафти тафтишоти пешакӣ дар суд ин ҳолат ба инобат гирифта мешавад, яъне ҳамчун ҳолати сабуkkунанда ба инобат. хуб дар русия фикр мекунам ки шумо маълумоти бештар доред. хуб барои бинандаҳои мо бигӯед ки ба ҳамин гуна ҳолатҳо вақти афтидан ки дастрасӣ надорад ба Тоҷикистон, аз рӯи ин ҳолат шикоят кунад, дар Русия ба куҷоҳо муроҷиат кунад агар ҳамин ҳолате рух дод барошад? дар ҳолати дучор шудан ба чунин мушкилиҳо пеш аз ҳама бояд ки ба намояндагӣ ва ё консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия муроҷиат кунанд. баъдан бо назардошти имкониятҳошон ба мақомотҳои қудратӣ ҳамун Федератсияи Россия муроҷиат намоянд. инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ бениҳоят зиёда ҳастанд ва инчунин созмонҳои байналмилалӣ дар Федератсияи Русия ки бевосита бо муҳоҷирони меҳнатӣ сару кор доранд ва аз 5 январи соли 2022 дар шабакаи интернетии Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия инчунин як сомона ҳаст, сомонаи интернетӣ бо номи портали маълумотӣ бо номи адаптатсия мигрантов .рф. дар шаҳри Москва як ташкилот бо номи Комитети гражданское содействие фаъолият дорад ки бевосита барои муҳоҷирони меҳнатӣ кӯмак мерасонад. дар Санкт-Петербург шӯъбаи россиягии салиби сурх фаъолият дорад ки он низ ба муҳоҷирони меҳнатӣ кӯмакҳо мерасонад. барои занон фонди хайриявии силсила кӯмак оид ба муҳоҷирон, гурезаҳо ва намояндагони маданияти шарқ оид ба проблемаҳои хушунати оилавӣ вуҷуд дорад ки онҳо низ сару кор доранд бо муҳоҷирони меҳнатӣ низ. фонди ҷамъиятии алтернатива ки кӯмак оиди масъалаҳои истирдод ва халосӣ аз ғуломӣ. фонди мазкур инчунин дар қаламраи Федератсия якчанд намояндагии худро дар ноҳияҳо дорад. дар шаҳри Екатеринбург инчунин маркази иттилоотӣ, машваратӣ, мигратсия фаъолият дорад. инчунин намояндагии созмони байналмилалии муҳоҷират дар шаҳри Москва ва кумита оиди ҳимояи ҳуқуқҳои муҳоҷирон ва аъзоёни оилаи онҳо, яъне ба ин ташкилотҳо низ муроҷиат карда метавонанд ва номгӯи ҳамаи ташкилотҳо инчунин дар ҳамон портали сомонаи интернетии Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия пурра бо нишон додани суроғаҳошон дарҷ карда шуданд ки аз онҳо ҳам истифода бурда метавонанд. аслан ташкилотҳои бокортамикуние ки дар хориҷи кишвар фаъолият мекунанд ё муҳоҷирони моро ба хориҷ мебаранд ва фиреб мекунанд, чун ин гуна хабарҳо ҳам мо шунидем, ҳарчанд тасдиқаша надорад. марамат муроҷиат намудан ба чунин ташкилотҳо, ин ташкилотҳое ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои муҳоҷирати меҳнатӣ ба давлатҳои хориҷа мебаранд ва
онҳо литсензия доранд, яъне ки иҷозатномаи қувваи корӣ ба кор ҷалб кардан дар хориҷи кишварро доранд. ин маънои онро надорад ки ҳангоми муроҷиат кардан ба ин ташкилотҳо шумо наметавонед ба проблемаҳои дар боло зикр карда муроҷиат кунед. яъне ки новобаста аз он ки ба кадом мақомот шумо муроҷиат мекунед ё тариқи кадом ширкат шумо ба кор ба хориҷи кишвар меравед, шумо бояд ки шаҳрванд бояд ки пеш аз рафтан дар бораи маълумотҳои бениҳоят зиёд ё маълумотҳоро аз ҳама гуна сарчашмаҳо вобаста ба кор дар ҳамон кишваре ки дар он ҷо барои кор меравад, вобаста ба ҳамон ширкате ки тариқи он ширкат меравад маълумотҳо ҷамъ намояд, вобаста ба қонунгузории ҳамон давлате ки ба он ҷо меравад, ақаллан каму беш дар бораи қонунгузории ҳамон давлат бояд маълумот дошта бошад, забони муоширати ҳамон давлатро каму беш бояд донад. инчунин ҳангоми ба кор рафтан оё муайян намояд ки оё дар кишваре ки ба он ҷо сафар мекунад оё раводид лозим ҳаст ё нест, вобаста ба намуди раводидҳо боз маълумотҳо бояд дошта бошад, барои ин ки раводидҳои меҳнатӣ мешавад, сайёҳӣ мешавад, донишҷӯӣ мешавад, яъне ки ба ҳамаи ин маълумотҳо бояд ки аллакай дар худи ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ин маълумотҳоро дошта бошад. ман шуморо дуруст фаҳмидам, вале суоли ман ҳамин аст ки ман гуфта истодам, хуб ҳастанд баъзан ташкилотҳое ки хуб ба бурдани муҳоҷирон ба хориҷи кишвар саркор мегиранд, вале фиреб мекунанд. хуб нисбати инҳо хуб ба шумо шикоятҳо расида ё на? мутаассифона шартҳои шартнома аз ҷониби корфармо дар хориҷи кишвар риоя карда намешаванд ва ба корманде ки ба хориҷи кишвар ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтааст, барои кор кардан рафтааст, ба як ҳолати вазнин дучор мешавад ва дар баъзе мавридҳо ҳам ба истисмори меҳнатӣ ва дар баъзе мавридҳо ба истисмори шаҳвонӣ гирифтор мешавад. яъне ки ин гуна ҳолатҳо ҳастанд, мутаассифона ҳастанд, вале аз ҷониби мақомотҳои дахлдор дар ҳолати муроҷиат намудани ин шаҳрвандон, ин ҷабрдидагон аз ҷониби мақомотҳои дахлдор парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз мешаванд ва нисбати чунин корфармоён ё чунин ширкатҳо ҷазои сазовор. хуб шумо фикр мекунам ки илова мекунед зиёбиддин ба шумо ҳам шояд муроҷиат кардан аз рӯи ҳамин гуна ҳолатҳо? дар ҳақиқатан ҳаста шикоятҳо ҳаст. мисол ташкилотҳое ки иҷозатнома доранд шаҳрвандонро мисол ба кор таъмин мекунанд дар хориҷи кишвар, чӣ хел ки қайд кардан дар доираи шаҳрнома мисол мебанданд. аммо шаҳрномае ки мисол мебанданд аз ҷониби корфармо дар хориҷи кишвар мисол бисёртар рӯя кардан намешавад. яъне ки дар шаҳрнома дигар чиз дар оҷа мераванд ва тамоман дигар кор, дигар чиз. аммо ҳамин ҷониби ки мисол инҳоро ба кор дар хориҷи кишвар ба кор равон кард, таъмин кард, бисёртараш огоҳанд ҳамин корро ки инҷа дигар хел шаҳрнома мекунанд, дар оҷа мераванд фиреб мекунанд, дар оҷа дигар короқати банд мекунанд, дигар коро ва дар ҳақиқатан дар оҷа мераванд баъзе зиёратҳо ба истисмори меҳнатӣ гирифтор мешаванд шаҳрвандо. ҳоло ҳамин баҳсе ки мо дорем, саргузаште ки аҳлӣ намо шунидем, ҳаминро чӣ гуфтан мумкин аст? оё гуфта мешавад ки инҷа истисмори меҳнатӣ буд ё хуб ина кори маҷбурӣ буд? чӣ гуфта мешавад? ин рақамози истисмори меҳнатӣ ё кори маҷбурӣ гуфта мисол дар асл бигирем наметонем, чунки аҳлуддин мисол ба ҳамроҳи 20 нафар дар хориҷи кишвар ба кор таъмин буданд, кор мекарданд, мисол ино маошшона надоданд. ино мисол имконияти мисол шиносномаашон бо худашон буд, имконияти мисол кора тарк кардан, ба дигар ҷо рафта кор карданро 100% доштанд. ино мисол дар сурати мисол хай шиносномаашон дар дасти корфармо бошад, имконияти мисол тарк кардани ҷои кора надошта бошанд, дар ин сурат мешавад истисмори меҳнатӣ ва интито моира гуфта метавонад. хуб шумо илова доред фикр мекунам? дар ин ҷо меҳнати маҷбурӣ дида мешавад. тибқи қонунгузории қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон, меҳнати маҷбурӣ ин ҳама гуна кор ё хизматрасонӣ ки аз ҷониби шахс қатъи назар аз хоҳиш
ва иродаи ӯ зери таъсиррасонии маҷбурӣ ва ё бо истифода аз ҳолати оҷизии ӯ иҷро мешавад. аз он ҷумла бо вайронкунии қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва меъёрҳои пардохти музди меҳнат, ҳифзи саломатӣ ва таъмини бехатаре ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст амалӣ мешавад. яъне дар ҳолате ки бо аҳли дин гуфтан инҷа меҳнати маҷбурӣ дида мешавад. خب تشکر میکنم. واقعا هم این گونه حالت ها چگونه که در اولی برنامه هم گفتیم خیلی زیاد بود و به همین خاطر من میخوام که به نفرانی که به همین گونه حالت گرفتار میشوند، به نفرانی که این گونه حالت ها را میبینن و دربارش معلومات دارند، خب توصیه های شما چی میشود؟ ба шаҳрвандон чунин тавсия дода мешавад ки пеш аз он ки ба хориҷи кишвар ба кор рафтан сафар менамоянд, он ширкатҳое ки онҳоро ба кор мисол дар хориҷи кишвар ба кор таъмин мекунанд, сараввал бояд ки шаҳрвандон ба ҳамун ширкатҳо рафта аввал иҷозатномаи онро бинанд ки ҳамун ширкати равон кардесай, яъне ки иҷозатномаи расмӣ дорад аз хадамоти муҳоҷирати вазорати миллат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ё не. барое ки бисёри ширкатҳо мисол иҷозатнома бисёр баъзи дига кора пеш мебаранд, мисол баъзеаш аз забономӯзӣ дига чизоанд, аз шаҳрвандон фиреб карда ки ина мо фалон давлатҳо қатъи ҳамкорӣ дорему шумо равон мекунем уҷа. ба ҳамин сабаб бояд бисёри шаҳрвандон ба доми фиреб меафтанд. дар сурати доштани шаҳрнома метавонанд баъдеш ва иҷозатнома доштан метавонанд шаҳрномаи меҳнатӣ банданд, рафта дар хориҷи кишвар ба кор тамомӣ шаванд. дар сурати ба доми фиреб афтидан ягон мушкилот дучор шидан, инчунин дар раисони муборизаи бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ телефонҳои боварӣ фаъол мебошанд ки метавонанд шаҳрвандоне ки ба доми фиреби корфармоён меафтанд муроҷиат намоянд ки рақамҳои телефони мо 227 0707, рақами мобилиш 93 444 0066 ки дар ин телефони мобилӣ мисол ватсап, имо, яъне ки шабакаҳои иҷтимоӣ пайваст мебошанд, метавонанд муроҷиат карда ҳатман нисбати ин ҳолатҳо чораи қонунӣ андешида мешавад. тавсияҳои иловагӣ яъне надодани нусхаи аслии шиноснома ба ягон нафар қонунан яъне расман ворид шудан ба кишваре ки шумо дар он ҷо мехоҳед ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар намоед, донистани қонунгузории он кишвар ва забони он кишваре ки шумо дар он ҷо ақаллан забони барои муошират кардан. من همین توصیه‌های از همه مهم. خب تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پرمحتوا. یادرس میکنیم که بیننده های گرامی برنامه مهاجرت بی خطر بود که وابسته به پایمال شدن حفظ حقوق مهاجران صحبت کردیم و باید به منظور شما برسونم که مهمان های برنامه ما بودن اسرار ضیاءالدین، کارمند مسئول ریاست مبارزه با جنایات متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و زهره مباروا، کارمند تشکیلات جمعیتی فمیده. خیر بیننده های گرامی، منتظر برنامه های دیگر ما باشید. ما حالا چند برنامه دیگر داریم. در اینجا به برنامه انجام میبخشیم. خیر.